السلام علیکم دوستو امید چھم سیری آسن ٹھیک تو بہت پنہ چینل مز خوش آمدید کر دوستو اس ازک ویڈیو انٹرسٹڈ امید چھم تھی وچو اینڈس تام دوستو تہ پتہ پانچ شیت ورش بزرگ خاتون واریاہ نیک خاتون یس قتل آئی کرنے نماز پران تو قرآن پران یم سن قتل آو بے رحمی سان کرنے ولو دوستو اس وچو تم سن فیملی ممبر کیا ونان تم سن نیچی کوری کیا ونان ولو وچو تھی کوئی ویڈیو کلپ پتہ کرو برو کت مالا بیگم 85 سالہ بزرگ خاتون کا گھر، اسی گھر کے اندر اس خاتون کا بے رحمی کے ساتھ قتل ہوا۔ سون موجود مر نت کم موجود مرن سے 10-12 تول سون لگت امی موجود مرن نت کیا کرو امی قرآن خماج کیا کور یہ قرآن اس پر ام کیا کور اے مر صرف سب۔ بہرحال السلام علیکم، چونکہ واریاہ دکھک افسوسک مقام چھ اس تہ دکھ ووتو اس تہ ات من شریک میں ون تو کت کن آئی واقعہ پیش کن گھر ہر کن نماز پران یہ آمت شراک ہت گوڑ ہیوتمت تمس وار کرن شراک ستن یہ بینڈ گم تو پتہ تریش بوتل آسان اتن تم گئی ٹاس پتہ کلس کوڑمت تو بیس ہوٹ چورمت وائر کارڈ تمے ستس ہوٹ چورمت تو یہ تو گھر اوسا کان تمیز اہن گھر میں برادر سن فیملی بن مگر بن کن یہ آلریڈی بیمار کت وت ہکان پکت ہکان پکان شی واز فٹ تمس ایشو کل دس گو تقاض ایج ہند شی واز اباؤٹ اوور 80 تم کن ایج سی تھوڑا آسانی تقریباً وہ بیڈ ریڈن ما زیادہ نا کہین یہ واک کران پانے باتھ روم گھان سورے کمس سو ایشوز کی وہ گو یس زیادہ آسان قرآن پران نماز پران یس پن تھی سی زیادہ بزی یہی تھی قرآن پڑھتے پڑھنے اس نے اس کا گلا پن تعارف بس گئی امس لڑکی ہز کور قرآنس پہ ام پیشن نماز پرم یہ پہ قرآن شریف پران کیا قرآن شریف بس امس شراک لگم لگم سو اتھ ہٹس ورم تمہ پتہ لگومت امس شیمپو بوتل کڑمس ام سند واڈروب مز تمہ سس لگومت ٹاس تمہ پتہ کرمس تمہ پتہ انمس اتھی ایکسٹینش تار تو چورمت چھنس ہوٹ ایکسٹینشنش تار بس ام ژھٹ ژھٹ کرمس ہو ژولمت نیبر اس تھومت کنڈ نیبر کنڈ اس لگ لگ بھگ 2-2.5 گھنٹہ بعد کیا ہاسپٹل اس تک کرٹیکل پیشنٹ ہاسپٹل یہ بند تھم بند تھمس فون کران مگر اس دپ خبر کیا کتہ کیا اتی قرآن شریف قرآن شریف اس نے بھی قبول کیا یہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی نماز اس نے کمپلیٹ کی تھی یہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی میں نے اس پہ حملہ کیا اس نے قبول کیا یہ کمرس من سورے واقع یہ کمرس من نت مگر نماز آسہ پرن تمہ سات بڑے کیئرفل روزن ات تراون یہ سال لنگر کی ات مز کمپنی ول تم فیک کارڈ بناوان آدھار کارڈ بناوان یور سوزان یم بروس دان ذمہ ونکس رات یم سات فون کور پتہ کر موبائل سوئچ آف فون کہ پولیسن تک پتہ فون تو پتہ تمو موبائل سوئچ آف موبائل تھوک سوئچ آف پولیس ان تم یوتو گانن تو اچھا یہ کت روٹک تہ پولیس ات متعلق واقعی ونان کہ پولیسن کر بڑ ہمت تمو ودن نو ٹائم Oh yes, very satisfied. We are very satisfied with their task. They immediately traced him out. Even we also helped them. We also helped them in tracing them, but main thing is the police.
that they have got him. Only for gold. One mujub mari. ये छो तो मना कि एम कोरी कत्ल Ana कर सो कर छनस निमत बिंगरी छनस निम ज वाज छनस निम ज दूर छनस निमत चेन छनस निमस अड़ छ पेमस अति अग दूर करनस येती पतोस अमिस वाज पाज सोरी पानस अथस लगित ऑटो वाली छन दिसमस वाज तमिस छन वनमत वाज तोर छनस हेतमि 2000 रुपये 1500 सिन दितमित गाड़ी वालिस सोमो वालिस वो जोम अमे सोन मूजूब मर नत कम मूजूब मरन अमे से 10-12 तोल सोन लगित अमे मूजूब मरन नत क्या करो अमे कुरान खमाज क्या कोर ए कुरानस पर अम क्या कोर ए मर सिर्फ सोन असर बात होना चाहिए because of that reason. वुचो तो दोस्तों वीडियो क्लिप वुचो तो एम सन फैमिली मेंबर क्या छ वनान बे वन बह कत खबर कंस मतलब बुरा मगर यह पोज बहुत कंस क्रिटिसाइज कर ना मोन मतलब आसान कंस क्रिटिसाइज कर बहुत कत वन पे खतर तमन खतर तो सारे हंद खतर दोस्तों यम अजिक लूक या बहुत लग पोस जेनस तो कम मज मस आसान तथ सत पन मोल मज मस्ती गसान दोस्तों खबर कज तन मगर अस पज कम सस मलिस माजे हुंद ख्याल थवन क्या मोल मोज पे दुबार मिलान पे सारे फेरान मगर वक्त गुमुत ये मोल मोज यम दुनिया नेरान पे सारे दिवान पत पत वदुन हेवान लेकिन पे सह कुन लगान बहुत दपान पोस जेन कम कर सोरी कह मगर तथ सत पन्नस मोलिस माजे तह ख्याल थवन वन नौकर थवन तमिस पे क्या भरोस दोस्तों इत पे आज वाक़ पेश तिमन तन फेरन मगर वक्त वो गुमुत चलो दोस्तों अस वो युत अल्लाह ताला कर जन्नत फिरदौस अता बेम कुछ जाए गलती गम तथ दीजिए माफ़ी वैसे ब्या गुजारिश चैनल पे नए आन तम कर चैनल सब्सक्राइब मेहरबानी कर दीव इजाज़त अल्लाह हाफिज़।